Sherwin Neck ang May 12, 2025 midterm election si Mayor Philip Nagit ni Minalin, Pampanga. Alaya kasing kalaban ni first-termer incumbent mayor, pormero kang history na ning balen. Agpang kang Commission on Elections sa COMELEC, mangailangan niya mo meto nga boto'y Nagit o nino mang kandidato na lang kalaban bayang miloklok kang pwesto. Bayo ya meging alkalde, meg vice mayor na ni Minalin ni Nagit maniba 2019 hanggang 2022. Nag-file yung Certificate of Candidacy for Re-election ng yang Domingo, October 6, kayabeng kayang running mate para vice-alkalde ay dating Consul Edgar Tizon. Makalub naman keng slate na rin tatagal Consul Enrico Suba, Kerolico Daag, John Nicky Soto, Edgar Sichon, Francisco June Flores Jr., Louis Lacsina, Edmond Atienza at Francis Bautista. Agpangkan Nagit, nasa nang ibalaw sa nga pagumpisa ng proyekto para king balen kalupa da ring flood control projects. Jazley Tizon, CLTV 36 News.